ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ NCC ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ NCC ꯑꯦꯛꯇꯥ ꯀꯞ 2026 ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤशिꯌꯦꯜ ꯇꯔꯐ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ स्टेट असिदा हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा असिगुम्बा फुटबॉल टूर्नामेंट अमा पांगथोकपा हाइबिसि अफबा खोंथांग अमनि हाइना लौवे नाकल अनिना फाजिनदुना थमनरिबा मिचमसिंग मियोइबगी मिनुंगसि येंगदका अथोबा मतमदा थादोकपिरउ हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा खुजिन खुनानथोकतगी असोय अंगाम यावखिबा तारगदे तुंगदा निंगमदबा थौदोक कया थोरकपा याइ हाइना महाकना फोंदोकखे फाजिनखिबा मिचमसिंग अदो हौजिक करंबा फिबमदा लैरि हाइबगी पाउ लेबरा हाइना पाउमिसिंगना हंगबा वाहंग अमगे पाउखुम पिरदुना होम मिनिस्टर गोविंदास कोन्थौजमना हाइ फाजिनखिबा मिचमसिंग असिगे चपचाबा लंगला लंगजिल खंगबा ngamdri फाजिनखिबा मियोइसिंग अदो फंगनबा सिक्योरिटी फोर्सना तोंगान तोंगानबा मफमदा पाक सन्ना ऑपरेशन चथरे हौजिक चथरिबा टोटल शटडाउन असिना मरम ओइरगा हाईवे परिंगदा पंदुना लैरिबा मालपुबा गाड़ी चट्रुक लोब असे इम्फालदा पुरकनबा लेंगाकना अकनबा थबक लौखतले फिबम असिदा लेंगाकना अकनबा फोर्स सिसिनबा यादबा अमा ओइबना हाईवे हांदोकनबा CSO सिंगा वारी सानरे खुदलाई फागतपगी थबक मखा ताना चथखिगने लमदम असिदा तंगदु लेताबा पुरकनबा खुदलाई थादोखनबा असिसु यामना मथौ ताइ हाइना महाकना मखा ताखे पनबा याबदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एकेडमी अम्फागी मिटिंग मखादा टीम 12 सरुक यादुना चथगदबा टूर्नामेंट असे ngasiदगी हौरगा था असिगी 18 फाउबा चथगदबनी हाइरे At this juncture, organizing such a very important is very significant with the prevailing situation in the state. And taking advantage of this ACTA Cup organized by the NCC State Headquarters in Imphal, I would like to appeal to both the communities to release safely those people who are in their captives, safely, for the sake of humanity. We are all God believers. We should believe in God. And if there is a slight mistake in anything, we should condone and pardon it. So I'll earnestly request all those responsible in keeping captives of those unfortunate innocent people should release immediately.